kuta abofo makomako 87 80 makomako 87 obia wona dwumadi a ye wo de osayare ho ye wo de oyenkrata ho ye wo de obia wona dwumadi a to me no be tonchi asese kan we tailor bad because of krata asem a omna tonchi a because me no so fo de be ba me nche be sunsun obi be me wo wan me wo evangelist be be na di fu be o ba me na ase obi wa me pebofo ne no ante di na ye adwuma e ya sofo adwuma ye ma because e dom kra no ye de abofo na twedom Adeshimari ma too much GHS so mesre wa fe no ahia me abebo modern wa subscribe I like ya share video no e dia ma me na fe channel so na bo bell ne so se be ya upload bi ato ma wo benya bi atie na wanya bi nso ahwe se ba na bofudwuma wote ase esen enei Kevin Taylor abepie mu wo Ghana ama Ghana for do na eche wo ma dwene se papa yi ono so nkrata asem onye se de atwene dwena saka da mu enu nti no aba ana se wo ba be pa appointment wo NDC mu ensem we ne anya prophet portabri ene ne be konsem ni mu ye ni ebisa se anti aso se ya no kure se Kevin Taylor abepie mu wo Ghana ena mu nkrata asem wo betimi aboa no benya bibi aka e de afasa ensem ho enu nti kame ho na ye ma ye prophet akwa aba ne emfa nkomo no so Odifo e mo akwa ba de ba too much GHS ya na brabom tisi o nyame ado no mpa ba na so menso mi kurekurem kakra ya de nyame aso ye share ya che kure pa ye share che pa che se adwuma we de akwantu etu quarantine na ma eja ye ko be bi ntafe ni ama say dia wa ba na dia wa ba for good yeah ma ba for stay Papa ya kan krata asem wa se obi America memu a Trump nti Ghana for wo muni krata no wo mo akeka dem bi hyehye dem ni ade ene Kevin Taylor be pie mu ha ebi no mo kire se krata asem ne de ne baaye ebi nso be kire se wo be appointment wo NDC mu wo ko esunsum nipa na wonni menkrata asem hu bi ni ade no se ba ne saa na ekwan be na e be fa so abo but as dey ka mecha wo tifu ya ya dey asda ma twedi ampo kwa me on the boss bo asase the accident so mabofo adawroma kan krata sam ye de sunsun ewi asan first ye de sunsun ne bobra na obi se watukwa akota mo no ne na open krata na se woni sunsun bi di na chiam na nya krata na oboa ya fi ani kampe ye de sunsun ne bobra de sunsun ye de soma sabi abrabo na ye bo no obi afie tumi ho ba te bi edikai because de di na chintira yeah, father, Kwame despite omo dika wa brabum because nti emu saso mfie ba yie ni wa na ba de di na chintra nti obi penkrata asem a ye de sunsun ne frɛ de ne de ma no angels na de yes adwuma no abofo nko na yes adwuma na na se sunsun be asem na wo yeah abofo adwuma na me ka no me de me yisu bofo me wa angels am de adwuma wo ye sofo odifo yeah na wo yisu angels ye hu ye nka sunsun sorry sofo na tell you so angels ne abofo de adwuma Inti ede na we odifo na wo so de no wonye sunsum sorry sofo na we so abofo na ye but as Bible so Daniel bompaye na nebusade ba spiritual pressure hu so mu e no bom commanding ma abofo a e friend Michael and so Daniel wonye sunsum so nipa yes me ye de wo me na me ba asase wi so e bra me so at the age of 12 years na me sen kom na me so na me hu se na me hu sa abofo na no me ye adwuma be pom be ma du se me ko 25 years me de bofo na ante ye no Mikuta abofo makomako 87 80 makomako 87 obia wona dwumadi a wodi ye wo de osayare ho ye wo de oyenkrata ho ye wo de obia wona dwumadi a wodi sanete na ba ne se obia wona dwumadi a wodi ba ne sen na wo de de asa wo de no wo specialize won krata asem dabi enyen krata asem ho ko a ma mencho wo ba wi ase ho asase wi so ye wo mason ye wo carpenter ye wo electrician ye wo bia na dwumadi a wodi sa na wo do sunsun a bofo bia wo na dwuma oye nti ye wo ne bofo mo ye nkrata ho adwuma ono de no obi bofo we de o se nkrata ho adwuma na oye ye beto fa we so fa kwa we so eno no obi free me free Germany was papa mata Germany 10 years men san ka me nkrata ye ho adwuma ma na bofo no man 2 weeks men san ka nkrata obi free me free Canada was papa me nua na ko interview wa veterans ne santimi kan krata sunsun bofo ne kire me nsam ho kwa be ka kire no ma me ka kire no eno aso ne siye enti obi pen krata no bi so bobra ko nanum edi sunsun na de bobra sanity na papa eba ne se ya Kevin Taylor aben sano kura se eyen krata se me papa se de wasi aye ne ho asi afa na wo social media ne so enti se wo be pie mu ha se
na sebe enkrata asem no de ba ye se de Ghana for kana ebetumi ayedwuma betume no betonchi asese kan retailer ba because of krata asem a omna entonchi a yes me de bofo na edwuma de sunsun na ye edwuma me ma bofo me de edwuma me no ma ye edwuma eko 25 years me pentro yes obi betumi akasa me ko asomasi sofo asomasi ho ko pen krata me hu hwe no kro e sofo ba ne sunsun nye nuru ho yes ye wo sofo bia ne sunsun ba bia wadu so it is a school ye wo class 1 class 2 class 3 sa ne sunsun etie enti o problem we betumi aba nipa sunsun ne so onye sofo e sofo ba ne sunsun ni no because tumi edi ade na chi no e so che sofo no because me no sofo bi ba me che be di sunsun o be me wo wan me evangelist bi ane adifo bi o ba me na ase obi wa was me pebofo ne no ante di na ye adwuma e ya sofo adwuma ye ma mo because e dom kra no ye de abofo na twedom sanity enti eba ne sa abofo na wo ye sofo na wo mo nyamedin ene ade no sei na wo sika wo mo mienu bom ye adwuma se me mo nyamedin sesei se wo ye kasa ne nyina na abofo ne fre sunsun ena abofo ne ye sei ena abofo ne ye sei nka minim so difo de me expect se meti na Yesu ene Nyankopon ne ba ne sei na wo de wo mo mienu bom ye adwuma bedase se me ba e mo obronsam ni ana ma ba mo atadi me se bofo Nyankopon se wa se na bofo e dey amaye enti me de bofo na nam ma me ka asem chiro tama Yesu Kristo ene na suafo nam na ofa nkofo mienu di na echi mo mo kopepo no so na hifo no yi omo di che ho obofo ne Yesu be kasa Yesu Kristo John the Baptist ni Yesu nu so no Bible say eni bi fi so tian mu ka se we ni me doba o so ne wan ne hu no ye hu sa ene no ba de hu asa bro no ma abesi na beti so enya bro no ma eye bofo yes it is abofo na time ye bebo Yesu asenu no sa abofo na be kasa kire Yesu e be send dem because that time na bomu ede abu enti sofo bia na wo so ye di for so unya bofo e ba to atemeto enti na me ne bofo anante ache no aya na mpempi ye tai kan sa abofo no mo ye discipline na se ye kan sa abofo no ye discipline na eno nti na ama wani abere abofo no so na yes abofo ye discipline ho pentro you bia na bofo de ye adwuma me wo be kire me se wonu the last time you obi adwuma ma no adwuma me ye ma no na me chen so magina no pa be 6 oba na matu kwai enti me ma de e chen so me da dem for 1 month na me sorry because what twa nipa ntro bofo yi discipline on pentro enti mo ne bofo na mo ame o ka se menyi adwuma ma na adwuma no me so sa ne wini bi ye de be adwuma na se me de e boss one see dia menya problem ba se me sika kodim dia me ni problem sanity because me ne bofo na nam ode no kwa na ye adwuma eno nti na mankofo di adanse o ma so de dem na se ye kan se ye be hu no kore na no kore no so baje ye nkwa no kore no so ni Yesu Kristo enti bofo mpe no kore na ebu kire mu sen ye wo bofo ye wo white and black me chema na wahu ye yes ye wo bofo ye white ye wo do black and na sane Bible say Yesu Kristo ma Moses de po makoto e wo Pharaoh nu a odane wo no the same thing na Pharaoh so ye enti wo bi wura sunsun ye wo white ye wo black so the best chom we say me chiwe ma nko wahwefo no ne wo ti aso se me nyese me bobonsam di na me bo me mo bonsam di wo me nyame difo me udifo enti me de Onyankopon angels na ye adwuma what yeah sanity na papa ye be hwa abofo na ba asasi so no omo yeso omba no be hu se nipa ho ofenti ombe keka asasi so aye from the fallen angels wuti asofo bi nsem omo kan omo se sa fallen angels no enenne ye difo ni bi kan se wo mo ye abofo mo ne omo ye adwuma wuchire mu se me da sentina me ka to se bofo ni omo tu ye wo white wo black obi ya wonu dwumadi a wudi enti we osofo sa no hia mienu ni nyina na wo de ba akwa asaya de ba akwa ye ni ya na se ba akwa pe na wo me da se ene ha mintimi nkan ni na wo kwa ho ha papa se obi tie wu a se be ya na obanyi gidie mu beto de aba esan se batakari adoso na nso ye hu batakari papa enti se wutimi kire wo nsem ni mutu a level bi a ne hu se papa yi na sem a o kan enti nya se ye kire mu ama ya kire mu akosi ba ye pese ye wonsonson ye da fita ni tuntu me da se Bible so yenso ahom nyina hwe be hu papa ewo mu enti obi a wo ye Kristo ni na wo pese obobra na wabomu bu no ye serious yes we Kristo ni wo pese obobra na kakra na wabomu bu a se me ko sofo aso masi ko na hu hwenti sa na tie dia sa ni pa me nko ba bia me wo ye serious maame abra boro pese wo bobra du wanu ma ye pem ya bamu because ba bia woni hwe no e ho na pese wo du dia mu se amana wo ho
amna no ho no beto amna no ba to timi eso ho de hosa asore nti na Bible so mo so ahom na na bohu papa ye de ewum nti na me se bofo ye wo white ye wo black ye wo bia no dwuma di me ye wade bu amesoma me wode wo no obi wo ha ne de no dwuma di se me se mesoma amesoma ye wade bu amese we ne nkata asem ye week a obofo no bete se ade we na se dwuma bu ha ebi a lady bi frame o frame na oni sunsum anya encounter be se 10 years or spiritual marriage na wabu bi me bi kwasa na bi ma no yes ade nditi ano yes wakotna buchi so many years nensan kan nkrata ye hwe na bofo nka ten so wabu bi me bi kwase a but na nyam paibo ye mfre bi ma no ye free ba na ye pa cho oje mu wie na ansa na ye hu adwuma ansa na site mi kan nkrata nti bofo mpe bone Dr. Sanity. Papa, asama o kan watwema dwena kosi bibi so say abaya no was spiritual marriage na bone bia wodi wobi ene ma nipa no eye ne sa. Why sunsun mu nipa spiritual marriage ni say asofo ni bi ama maburu na dwena ye ntanta. Omo kire mu a eye ade papa. Ade na abeka fa no so. Spiritual marriage ade papa. Ese ne mama akoma 77. Lady mini lady bi kasai na na obetu kwai akọ Germany. Ano ne na onni sa spiritual marriage nti okọ ebra obekọ no last day na obekọ no bi ma no kọ gina ni according to the lady ni bo ana meboa enti o say we na me hu se sunsun di wati bata nye papa fight it yawo they say am na o kasa be man kwa ya bande na obi okwaje bisa no me ka tro say be man na bra bokra anye enti eba asa no ana so obekọ nti last day obekọ de ajo ne boyfriend e gina ni nti bo ho no enso no mu ju woni ana bo ni yi ka wa ye and say na sunsun ye dey eso mu wo yes and say am na o kasa yi sunsun mu ntam wate nti say be man no so be so kokon ba no ho na wa imagine say woni oba akra to na no ku tinga na na ba ko en kwa to say en ye kwa ye tif ye da ba ku kwa na mienu na ye te da ba ku te say na ba kwa ku dua buchi na ba ko ga na say na te ti sunsun ya tin wa wie ti sunsun na sum nti amade oba na ye bia enye de be man na ye bia so enye nti eno no masa na je say yes ye fresunsun ni dis ade na chi no na ya sere eno nyem paibo ye wona kan de na de aka no sani obi a wona chi wade no sa na sunsun wona chi wade onipa bia no awasase se woduane bi wo ha na duane bia na ope wudi pa ba yale wo so de me kra mpe me wona mo ha me kra mpe me woduane bi wo ha me kra na mpe e watare kala bi wo ha me kra mpe eno na ma ye ebere no because e watare bi wo kwa na de so kala bi wo na de so wo ho a o kra no ko dum ja no dum kra sanity papa na ye hwa ade bi wo ha sei ye kasa ni nyina ne ye ka abofo ho asem obetimi ka ne se ebi a mekwa asori we no ya ka kire me se bofo di machi enti asem a meka biya no menka papa na obefa ade aye adwuma ma me eba ne sen na sa agodie mu kra na wo ka nsem na wanka asem papa na bofo na fa aye adwuma bra so ese wo ye bofo papa wodi wachi me da se enti na Bible ka se no se ne ekọ nipa nu emu ne hu firi se ne firi nu ba hwe obi si obodua bi obodua na wo kanche ebi a wo kanche na datam sunsun bi twam eyi sunsun bone a unim uniani eyi sunsun papa uniani nti asem a be kanche nipa no sunsun ni som na wo de ye adwuma ebi kwa wo ni di o but the fact that wo ka se wo asomasi so se wo asomasi wo be bere wo nti wo ka se wo be bere wo na sunsun na som na wo de bere na ye de am atu nipa no so TikTok and Crawford Bowdy Pie Binumo Chile Papa de Pevisa Yonwa, ye Pevisa Yonwa, a broche for who do be bre any yahu videos are one more cotton form, edit that form, Medophonum, and someone make a video and a num screen as Senema be, just a wapen crata, Busumi bebre, and will be share a part of brin or boa no man ye, Papa, said South one about any more. Say no, see him. But I say, what frame ya, you'll be out with your dinner chi. You will never be a media a free wabusa. Udin na o ka se oji ade bi fu a na hu na asofo nkran ketewa no ayesuatra enti o hu se adwuma we na wo ya na wa start person no so bi na me fa so na me ye meji udin amedwuma medu papa di na makwa kohwe wachi na ma hu di nche ma okotena ho awon sentimi nka me de me nsasim me ba firi me nchen ekoye ewukum ase asore ko du Canada 3-4 months na sa kan nkrato o ye adwuma yes chese no de wo to who say yes say me say your friend yi ma wo Canada yes no ye dum o mazi ye bibia ma no wi okodu 3-4 months pepe na nsaka na nkrata papa na eba ne say nkrata asem na yetimi ka se bi wo ho no ma wo mo de ayira
obi a ne de ayera nso kwan be no be fa so a ne nsa be ka ne ye ne dia ye wade wo aye normal ye wo physical and spiritual e bia kogya ato baabi ana se bia sunsun wo de ato wo ba to mu baabi ade no kwa wo kai sa ha na ade nto bata de ni go 200% chono ya let the be frame free US na oyare serious or the yare na hospital sa wonu baabi are no na wonu osonda ne ya bontu ana e bontu wi na fe ne honam twetwe no nto ko ba dwa pe no twahwe to hu say asa wa so TV say TV na tu na dum ono kwa so na wodem ho o so TV na tsan TV na dum to hu asa so bi atwam what e wonanim sunsun bi atwam wonanim nti wo hu hwe bi but ye hwe no ye soma angel ko ekoye adwuma odawa na adwa no hu so say obi amba ne nche na nipa na hwie ensugu no so say we hu ba bia re ni free ba ye sunsun enti na meka so nipa bia wa asase osu be nya wo so nya sunsun ma bo ho bai me di sunsun na ye adwuma papa ye di si nanso ye di si no na me pese wo kan bibi kira afefo adofo a wo ma di nkrofo achi ama wo ma ba mu abuo se obi wo ho no ma de ya ye nintin asofo kura wo mpe wo mu din atie e de na obeka ma se nipa na tu gidi ana mo abedu but I say the make cat obi a wo hwe me bia say ewiase papa ho ne bone wo na man kate ba ko ne be frank kate no mu nche se nkate ni nyina anye de eye ba ko pe Bible say yenso ahum nyina hwete se bibi bone wo okọ ba bi e ton kenta be nya papa wo be nya bone wo omu nyina so ton kente e mo abomu abrabo ya bomu so bi wo problem ana ya asem ana adwuma asem ana obeso otu kwai ana wo ye galamse adwuma problem bi enipa nanam bia wo mra ne mfa musa bofo no ana won frɛ me papa ye frɛ o frɛ me a mi ankasa me de bewura bofo den de bofo ne be kyerɛ me no obohu adanse nkofu di no so be di adanse nti mo wabomu mu da abrabo ya bomu me ko wi ho anyeyi eno nche sesa na obi ate ti na Bible say enso ahom nyina hwe no wo betieti atechem ansa na wanya super pasa anti na mpanifo wo bebi say wo so nsuo so ansa wo de mu do ti wi ase ahwease ni wan ko sorry ndi oda ya ba mu ofri ho enye se onye sofo wo ye sofo enye se onye sunsun ni po sunsun ni pa adwuma na akoma na ho de ntumi onu ho sa na sunsun tete se school into or try the best but over can cry to run can't yourself my own into me. But I never saw you for portable about for the way. Yaminton and him so no on your case. Amen. I don't for no mahana brema acquire DAC prophet number and a dash screen aseno. Bibi a koso abra bomu krata semo daye sumu. Bibi ane bomode so be friend and watch wo how much no. No be boa no ape anu ye kama e dia ma na wo so fie e to me aye kama dwaso hema. And I'm just so too much GHS in all the social media platforms in eso. A brebe mu bi mu a boss. Yeah. Miss Ro, your friend is me old man na san kan hu bio. Intin ka Mr. Kwan kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma onya kwan wo duma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ni bi kra na bi a wakwa yare sabe na yeyi na befie na free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7 wo mu abekọ akọkrọkrọ no ekwan obefa so obefa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay obutimi krọkrọ busu afọkọ akere wa umu omo wo hefa AM Home Care and Nursing Home e wo Fankọ Accra and Sawom Road free 0540 344 837 and 0207 859995 boss we dem dawasepa what's me breso AM Home Care and Nursing Home. Comfort, compassion, and caring home.